kan inthlan dan tur state panga Mizoram, Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh le Rajasthan te inthlan hun turan ti chuaka state sang panga kumtopa kan inthlang dona kumto mai pon na thale khani to mai ya chuta chuan KD kan state Mizoram po apun kha anron fix ta a chuta chuan 7 November thale November nisari khapol ni anianga chuan WhatsApp te po ilo donga the information mun sang khan 3 December 2023 akhanin counting kha nei tur anita ni 2018 ngai pa chuan ama angren khop me ke ni pon 7 November em chu kan ring lo ma se kha ka chu kan ring thu mei lita se 2018 akhaton 28 November akhanin kun khan ron fix ani kha ka chu ta ECI te Putuania andi hi constitution na article zathum sobni ali ina thunei na pe kangin in than chung changa hi chuanin India rama thunei tu sang ber ani a ani ina date an ron fix ang mai kha kan follow tu chu ani ta me ya chuan vo in the announcement dar so pahnia tangin dar so pahnia press conference an ko wa nangi pon in fikin karinga chuta chuan Purajiv Kumar Chief Election Commissioner in than hun tur kha aron puang ani a kumdanga ti in than danga ti dan thin tho mangin kan puan ECI na election aron puan atang khan MCC kha enforce nga la ni ti kha lo chin chia tai la model code of conduct kha chu anol pui ina political party te sarkar officials te le adam te pon yang chu ina ka code of conduct kan zom tur ni sari vote kan thap ma chung zonga code of conduct kan man tur kha pol zo nu apon yang chu engam chan chu khalaya kha enforce ngal ani ashan pa in ECI le khala dong lo mai la an puang ani ti ti kan mu to chuan MCC model code of conduct in kai shoi na kha in thang to state DC district election officer te chuan CEO atanga thunei na local in ti mayang kan enforce ngala ni ti kha voine hian chan chin bu mi ma te hianin kan shet la to thuni ma se kan soi non le tu a voi ti tang hianin ei team sang kan siama flying squad team kan ti te video surveillance team kan ti te sector magistrates kan tia sector officer te po kan tia engmo zok ang puna lam theya kan district a hian sector som parukin kanin thena chu kan head of office te tang puin kanin ruata kan senior EE te DAO te DHO te tin reserve patni kan nei boka kami te kha anbial kan siam saka cha chuak hal tur anni an motor man tur po kan buat sai sakto a FST te video china ka sai tong khanin surveillance team kan ti ang chi te MCC hun lai hi complain engamo thilte hun lai te ani a chuta chuan public rally te lo nei don ta se political party ten enge phalna te anla angaya ta DEO ti tong kamang o election thila chuan district election officer te kha nomenclature kha anita a khatyang zong mai kha MCC kan puan to chuanin kha za ta ka kalpui ngai ni India ram dan puina min tu ta na ni ti te kha akal hung ani a tin political party ten red chat sang kan siam ang te po entirnan chair engzange niang ti ang chi an public rally a kan banner a red ate tin an expenditure
in car thisa ta khatun in thana hianin state te ran hian kan threat tongin nuai som ni pariat ani a khami chung a khanin an poisa kha a chevel turani expended in designated bank account a shan pain an hon fekanga candidate te hian an bank account om sa kha aman theilawani turin thana tan hianin bank account shan pa plak designated bank account shan plak kha an honangai ni chuta chuanin an account a khan enge ni pui khata noi tumpo avai an thungal ton lian likhau chom lova ka chu election agent ne an exercise dan kha ani maya chuan hei ni rinain kan timang kan ni don nge ni in sei kun te lo niam ka lo kan lo in rin dan chuanin akar phumna kar lina vela te kan lo in ring tho me ma se kha ani talawa nga po chu ni se tran kan la chhongal charchara ke ni DEO le returning officer te assistant returning officer te pon in po cha chu akal view to ni ti lai te kha kan soi duwa tin tran te po kan lak le zo la ngaya chan chu hun hi atai ang ringa assistant expenditure observer ten le khatiem sang daily report te po kha ek chho angai khal don ani ti te chu kan soi du po kha tin MCC hian in MCC po na ni tang hian in na re kha atho thei to lo first installment back chuang kha atho thei to lo MLA MP fan ang chi te po scheme program ang chi sang kha atho thei to lo wa ongoing ani chuanin an ron bil theya chu po chu heta DEO ten ongoing nature ni ta na kha kan examine nga a second installment kha kan pe chuak thei chok ani ti lai te kha kan sei le du mai maya kan thlang me to chun karinga kum da te po chuan kan minister te MLA te po official function an tel thei to lo ti te po kan thlang o me ka tiang khanin model code of conduct kina in election officer abran chang pon lam thei pura kan ngaya nge ni ti lo tu ti kha asam kha oma an chiar chok do ni la hei kan bei rei lu tukin ka rawa atlang pui thu chuanin kha lo ni ta setin circuit house len inang chi te po PWDIP kan ti sarkarina hemi tourist lot kan ti ang chi te po enge ni ipol ta ka man tan tur ti ang chi te kha provision model code of conduct hian asiam ani chuan voters helpline ang chi te po 1950 toll free kha khata po khanin minron phone theya enge ni har satna deu deu om chuan in C vigil kan ti voters helpline kan ti te C vigil kan ti te khati ang te kha man tang kai turani app sa khan download tha kami mang khanin enge ni til complaint bu ang chi te po niam chu khatiang te po kha C vigil maya te po kha din aron complaint he ni ti te when hianin kan soi du chuan enge ni thil dang tam tak kan soi tu oma hemi a schedule kan follow tu rahi a copy la nei lo mai thaya date of issue of gazette notification hi 13th October 2023 Friday anitani kha ashan payin notification hi governor in aron issue don avoid ka chu ECI in election puan kha ani maya election puan kha chuan enge MCC kha soyang khan ti operate ngalani chuan candidate 10 andron in nomination andron file the ni last day ta kha 20th October 2023 Friday kha anianga chuan an nomination paper kha aro tin 10 scrutiny kha kan nei lenga chu ni som hi pakhat last date of making nominations ni som ni ani chuan date of scrutiny of nominations kha
นิสมดีประคัด October กันในโดนนี่ชวน candidate ค่ะอันนี้ withdraw ดูอันนี้ชวนนิสมดีปทุม October 2023อันนี้เลยนะชวน a date of poll ตักมาอยากค่ะ 7 November 2023อันนี้โดนนี่ชวนตัวนั้นว่ามันดานนะอาการเซลดานะชวน date of counting อะค่ะ3 December 2023 December นี่ทุ่มอันนี้ชวนกันโฟร์ทับนี่แหละ a date of counting อะค่ะไอ้เรียลเรย์เวลทุ่งตานี่ถ้าขัดโดนไม่อะค่ะstrong room อะกัน EVM เตะค่ะกันด่าชาดอนตีนอันนี้จูส่วน election process อะค่ะ date before which election shall be completed กันเตะค่ะ 5th December 2023 ค่ะelection process จบนี้อังตุระไม่จูอันนี้ตานี่ค่ะอันนั้นวินิตาเซกันอารมณ์แต่ปัญหาให้เกี่ยฮีKolasib 5th Kolasib constituency ตานี่อารมณ์กันนี่โดน returning officer ส่วน assistant อารมณ์ปัญหาฮีกันนี่โดนผู้ลัลมาชวนSDO สถานเลยผู้กิลปัตตา SDC อันนี้ฮีมิน assist ตัว returning officer กันนี่นะมิน assist ตัวอันนี้ส่วนตุยเรียล 6 ตุยเรียลอารมณ์ตานี่ปีเมโลดี้งูทันกลวงอีอันนี้ฮีปัญหาอันปุยเบลเลงจู่ๆ SDO civil code ปุยผู้จิมาเรดี้เลยปีลันนิสัยวิดีโอทิ้งดอล SDC Kolasib นี่พวกฮีอันปัญหาอันอารมณ์โดนอันอารมณ์โดนอันนี้ส่วนเซอร์วีconstituency ยังกัน project director ผู้ลัลมวนผู้ยาฮี returning officer อันนี้โดนอามาปุยตู้ปัญหาSDO civil violent ผู้ลัลเรื่องรัวแต่ไซโลเล่ผู้เฮนรี่มัลสอนกลัวมาอันที่เกมผู้เฮนรี่มัลสอนกลัวมาวิดีโอบิลก็เทวีเซอร์วี constituency ตันรวดอันนี้ค่ากันกุมินน่ะเฮียนินAR ที่ปัจจุบันในตัวอันรวมที่ท่านนี้เองก็เสียกุมดังอินทันเฮียนินAR ที่ประคัดขั้นที่ชินมาเสียงกับพวกที่นี่เสียท่าข้าเตียงกับปุยตัวกำคันหนาแต่พวกอาจารย์ไทยผ่าตัวรักง่ายละที่ตะจุกันใส่ดูนี่ข้ากันกัลปุยชงกันตุนถ้าขัดช่วงจูกันจันเปี้ยวง่ายตัวนั่นนี่ตีเตะค่ะกันใส่ตัวเห็นปวดจานพวกกันโชว์จะให้เทรนนิ่งตัวตั้งตักเตะกันแล้วเนี่ยpolling officials แต่พอฮี randomization duty นั่งหุ่นตัวราคาตัวไหนเห็นนั่นละเสียแล้วว่าgeneral observer เต้นนนทรีงา observer นั้นใส่ตาการจน observer ที่ปฐุมกันในตัวนับเป็น constituency เฮียนกัน district เฮียน general observer ประคัดกันในยังexpenditure observer ประคัดกันในยังpolice observer ประคัดกันในตัวพวกนี้ขามีตะขานกัน district ชูงา constituency ปฐุมเต้กันอินทันกัลพุ่งอัตรายอัฟเฟลไฟที่ข้า observer นี่อังคารมิน observing โดนนี่ที่ไล่เตะข้ากันหันใส่ตัวที่นั่นเรียนตัวแต่พอสักแค่เท่าสเตกัน